جزیر پایتخت میر عزیزان میر بدرخان سرهلدیر و به دهان میرین جزیره بوتان دروپلین دیروکا نویسکی ده کفناریاوی حتی 4000 سالان هاتیه قید کرن لی باوری پی هاتیه کرن که جتوفانا نبی نحوه اف باجار هیه دبر چمی دیجد خیایه جیچیاو نوالین ولات جورین سرحد وستیایه دخوازه لکنتارین چیای جودی بهنا خواه بده وسا آرام و نازنین دهرکه اف باجار پشتی که جعالی مسلمانان و هاتیه فتح کرن ناوی خلیفه دویم عمر هاتیه لی کرن ده دور عباسیان ده بوی جزیره ابن عمر کردان جی گلک میرک دیین خواه لوی دری آوا کرنه و جیره گوتنه جزیره بوتان. ماوی باجار کونار مازووانیا که و که نگریه. جه پیشنگ هلبستا کرمانجی ملای جزیری حتی زانیار و موجید ماشین بالکش ابول ایز رزاز الجزری و جور جی حتی مالباتا بدرخانیان. دیروکا جزیره گلک yani belgeğin نویسکی در نبینجید افسانه انده و دیگر سردمین درین لوماجی اگر مروف طوفان بگوتناوی کوک دسپیکا دیرو که دسپیب که ام دبینن حرما جزیره چای جودی هر جوی سردمه و دناو چافکانی و افسانه انده بحثاوی تکرن حکمرانی کردان جزیره yani وقت خاندانی هرچند حرمی که کرد نشین بجید دیگر نتوین دیتر سردما مروانی انده ام زانن جزیره که بن دسهلاتا میره مروانی جزیره بوتان هم وارگه که کردستانه یه هری که وناره هم جد دسهلات داریا و بنمال دان ام دبینین سرهلدانا بدرخان بگه داجی گرینگوان درده که بیته هوله پشتی تکچون آویجی زاروک اتوان جبو چاندا کرد جبو کردی جبو زمان کردی جبو سیاستا کردی بر همت گران بها داینه خزمر جمرا کرینه ام منتداری جبونا ناوی جزیره بوتان هری زیده به اوینه که دل سوش بلاوی تمام کردستان بویه. جبرکو او هیلینا نافدارترین اوینا کردانه. اوینا مم آلان و زینا زیدان. لگور افسانه مم جباجار مخرب زمینه و کره میرکیه. زینجی کچا میر جزیره بوتانه. اوینا وان آبنا و دنگ بخونه که خوش دست بیدکه. جاری جارا رحمت دیبا به حاضر و گهدارا برانو بیجن وقتی ولات ما بوتا جنو پریل هف جبرین گو گلوش کچا و خورتا کی لایق هبودنه هنا گوی ولی قرار خود دانه گوتن ممی آلا لاو مارا ممی آلا و ستیا زین کچا مارا می افهد والا لایق هبن ایگو هم چاو چه کمی ها بکنی هبوده گو دم راسانه اما ممی بویدنی و سر جل حیفه زینه هنو گو کرو والله صباحی مانا می پی بحزنه والله و کوچل آلکاج هم یا بقلیم ایگونا خم شو چکی گو زینه ببنویدی گو تمام رابه زینه برن کنه نبل حیفه ممی دو و زینه هشیار بی وقت رنه قیسکی ولی خوشه کس بحی ور برابع ویلا لمنه گو تفی لیانه باجار مغربیانه باجارك نپره دريجه نپره پانه لسر 366 گوشانه هر گوشکی سر 366 محلانه هر محلکی دا 366 حب جامیانه هر جامی کی دیدن درسا 366 ملانه هر ملاکی دیدن درسا 366 حب فقیانه هر فقی کی خواندنه به 366 زمانه من تیبون اجدوزده علمانه دنیای ویل 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 فلک خاین ویل 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 فلک دستانا ممی الان دناف نتوه کرده کردستانی دستانا هری بناو دنگ و هری بربلاوه لسر و دستانه هم جالی بیانیان و هم جالی کردان و گلک خبات و لیکولین هاتنه کرن حتی هم دکارن بیشن دا استا
tezên akademîk de çi master ve çi doktora be jî bi dehan proje û xebat hene. Bêjin du melekan esmanan kire dîwana. Şûla Xwedê pê bizana. Em dê memê rakin beyne cizîra Bultana. Periyên ku li ezmanan e wan layıkê hevdû dibînin û dixwazin wan bigînin hev û zînê tevê textê wê yê ku li ser radizê dibin koşka mem, seraya mem û li wê derê hevdû naskin. سێ کچێن میرێ جنان هەنە ناوێ یەکێ ڕۆژبانووە ناوێ یەکێ هەیڤبانووە ناوێ یەکێ ستێربانووە شخوا ئەڤە نەنە کو زینێ دانە سەر تەختەکێ û tîne bajarê memo û tabî dûra hevnasîna wan e esas yani hevdîtina wan e esas li ser kaniya Qestelê ya bajarê Cezîra Botan e ku li wê derê mem tê zîn li wir e û bi rengekî stranî ji hevdûra pesnê hevdû din bi hevdûra diaxivin. رابیش هبود را کتن گاگال و اشتغال یا قصادان و دنیا و دنیا نکشوار خبردان جه دل که هینه حزا دل دل هات کو کت هبوده رابی گستی که خال هب گوهری و رابی کوپال زین کوپال جیدانن اورتا خدا و پشت خدان هبوده کتن خواشیری گو که حیا صباحی خدا مثلا دما کتن خواشیرین دیسا عافیتن جنو پریال هب جفرین گولا و چابه یا خدا صباحی مالا میرن و قیزا و کچا و نلویده گوه بشن آکا خلاص بکن دیسا بونده نسات یا تاخوی و لبلا برا گستی که و تیگه و دا گو تمام صباحی دما ممی آراج هشیار بی ممی آرا وقت خورا خودتی کستنا یا هر بچو کستنا دین و هار بی درکت در مالت کستنا و همه ممی برای خود دیرک ما دا جزیره Kira godi bangi gudi bale o. Gud wala jur. خلامه بانگینه شمال و فندان گل خوابینه اوه عجایب بچوب سر خواب ببینه که صبحی دا تو خوشای نکی دبیت دیوان بابانه دا تو بدای اوان جابانه دا کس منکت به بختیانه او جنکب خواب هاتی ملائکتان وینای تب چوب سر خوادی گدی بله مدی د خونې ده دلې وان دکوه هف گستیلین خواه پف دگوهرن و سوزه ددن که سالک دن لبر شت جزیره هف ببینن. ایدی جبو ممی آلان دمدما ریویتیه که دو دریجه. باویوی دستوری ناده که بچه. بزور قانه ببجی زلامن که بوان رشاندنه یک به یک ودگرن مخریب زمینه. ممو بنگین دچن خودگهینن جزیره بوتان. دوی رویتیه ده ویجا قهرمانیا ممی آلان دردکه و پیش. لی مم نه لهنگه کی جدراهانیه لهم بر باوی خوشی رادبه و تشتین خریب دکه. Tabii dümen bir alanda hem meselenin evini hem meselenin lehengi. Her du nav hevdene. Her şu kas ve memuzini betir benas kirinci dümen bir alanda Ali lehengi şey, Ali kahramanı şey. Du coğrafya hene. Yek velat-ı Mağrib zemin o yek Cezire Botan, Kurdistan. Du grubene. Em bejin gruba mem u bengi u hevalenvi, xizmenvi. O gruba Cezire Botan, em bejin Çeko, Hasan, Kale Tajdin, Mire, Cezire, yani durda mesela mrov tabi statüyen civaki, analizin civakici dikare bikin. ده همه واریانت فولکلوریکی من میالان دام من ستاتیا جواکی جدایه مثلا من لگوری من میالان فولکلوریک کره یا کره پادشاه که یا کره پاشاه که یا کره ام بیشن ریوبری باجاره کیه لی دم موزین احمد خان ده من نکره میرو پاشا و پادشاهه تنه کره ماموره کی دولتیه من ج لهنگین تالیین دستانی وقت بین کالین خو tabii ki lehengek sereke lehneteni yani taybetmendiyavi ne ser leheng bunaviye jenek tiştan veji zede naşibe em bejin tipolojiyen ser lehengi çima
جبر کدو دستانه ده ام دنرن کو مم مثلا لبر بابی خورد به و دما کو دکی به جزیره پید حسکو ام بیجن زین درگستیه دیگر کو زانه درگستیه جی لسر دعوا خود دوام دکه حتی لسر وی شرج چید به دما کو درن شری عجما حیلا دکه بزانه بنی خو بریندار دکه جبو کو لباجر تمیر نمانه کار به بزینی رتنی بمینه و ما میگویی از حتی سالایدی ابروکا چه روزا چه شبه از این تقیب و دنیای کم از سیاحی دنیای بم از دبما گروک از دبما درویش از دبما کولانی و بدنیای کبم و گند و ولاتان کبم کچو کولان خلقی بما یخسیر و بندور حطوطات کبم هذا قول مايا وبتخوشونا بله مامي على دبي دست برمنا بقول عيب ما بينو سري دارو جامعات جزيرة بوتا خدا که وامه بره خوابنی هر سر بابانا آهالی و مش خراسین و تماشا بگی وید دورا جزیره بوختا با غلا بیستا بابانا وی لم لا بوستا بابانا قصر بلک دارود نشتر قصر ویل آده بحران سر آوا جزیره بوتانه شبکی شبی خدانه دحب کبوک دهاتن پنجره ممی آلان دا لیست دانه کبوک اپچک باند کرندگو خونگه لدنیای از گریا منه رندی ندی سرندی ممی آلانه دنیای ویل 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 فلکی ویل پاشا و وزیر و اکابر پاشای همی کمبونه گرگرید وی قومی عاقلمند توان کاد ککن بود ام درابین 100 سوال آنینین و ممی آلان جی گل بانگین جیل گل و هم دبینی هرن لی بگرن هرن وقتی اون چون داشته داد سیاحی چول و صحران بون و هوا گریان گلکیر و واسطان هر کتب زبرن ام درابین هر دوکان را که انتخابی دا دن دبلی و شورا باجره جزیره بوطان عینی ولی کرن هشارد بن اوه افا شورا باجریه افا درگه باجریه و ها برجا بلکه و ها دوکیله آگری جویرات بید بالا با زینه ها زینه ممو بنگین لبرچم جزیره راستی بکوی عوانتین چکو و قرتاج دینجی لجزیره آلیکاریا ممی آلان و خلامی وی بنگین دکن داکو و پریاکو کتی خونا ممو آنگو زینا زیدان ببینن اوان بزوجینن وی دمه بکوی عوان فسادیه دکه و ممی آلان دده گرتن ممی آراد به اره لولو بکره هانام خود زیارت لو نزا بابا را ویدا طبا سر سفل دابی سایواری خدا بی لازنا بابا را آهال هانام خود و پیغمبر دممی آلا نکدان لو ایوا بابا ويدا لمي لو إبا بابا زينة تقولوا لو كودل مليانة جمرات بيج زينة زدانة كاكي مجمرا لا دي دنگزي چكريا كوش كاكي صادة جباري تيرانة تاتي دي كوش كامدا بوي ميوانة نجی سرخوش و بردوشانه خوشم خوش کازینا زیدانه تسوز و قرار کرادانه را بج خورا
هار جموان ويل 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 فلك خاين ويل 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 بوش بطل يار 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 فلكي ككو في دنيا بوش دروينا بخدش كسر قنا من يار 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 فلكي مم لجزيرة بوطان دمك دريج د زنداني د دمينه و زينه د چكو ويش زنداني درخه لگور دنگ بيجي ما اوين آوان ناچه سري مم د زنداني د جان ده و زينه جي بي ممو نكاره بجي بله دما بکل عیم کربی گاگالوش تقالیو به قصد بابا انه ویدم امی آلاد به دلالو بکرا دل من یانا سجارا لم یا بابا نه ولی هانم خود و زیارت برا بابا جا ویده طبا سر صبح کلی داوی سها ایوانی خدا بو سرکا بابا شا آهال وزي دعاك رب عالم ميري كلامه بكم ويدمم آلانا كدانه به لا نبرا بابا شا ويدلم علم 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 لا نبرا بابا شا عفویتت چون که قرات هاشین اکوات کت که بیت عفو کردن که دعوات بو بکن باکو گوتی مادام دبردن و دعوات بو کن ام درابین زینه بدهول و زرنابا بین صدر زندانه بلا زین ممش زندانه در بخید گرتی زینه زین بردد دهول و زرنا اینام دعوات و زین کار کری خاتون زین که بیت پیشا دعوات باکول براوان چون صدر زندانه گوده مامو گوده کد بشی بکو گوده زینه شوکر گود بکو توش فسادیت خواه بی گود مامو راستیش بودد بشیم تو باور ناکی دهول و زرنا با ابد دعوات توی هات بو که ده خاطر خوشتا خوزی تو چید گوده مامو مزگینی بوده بکوی نعلتی درو کریا گود خاتون زین بوری تو آزابی توشی من آزا که با آخرته آوه که بدن من سکرات من تمامه بجن تاسا آوه داد دست ممی صدف خواه کریا و ممی آلان روح خدایا روژا هفته آنیا هشته بجن زینجی امر خودت کرد زیارتت هر کنج حاضرن جزیره بولتان قرار تاجین راد بی پید بکوجت برید بره پیان ناکوجید پشتی زین امر خودت کری بکوجی تمام کن و جهویجی دب زیارت هم چید کن و بشیرن و او زین بنا بکو زابایت آخرته وای 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 اره برانو الحاصل سریه و دنیای مراد آوا نبو ایشالله مراد آوا ببر روژا قیامت روژر لسکو جی آوازا دو دنگ بیجین روژاوای کردستانه او متنا بناو دنگ قید کریه. نهاجی دریشترین دستانا کرمانجی دستانا ممی آلانه. لی اساس نافداریا و دستانه بسایا هلبسکار نمر احمد خانی بیکاتیه. جبرکوی مسنوی آخوه شاهسرا کرمانجی مموزین لسروی دستانی نویسیه. مثل هسپا من بوزی روان همان وک میتولوژی یونانی ده پگاسوسه یعنی هسپا پگاسوسه aynı تشته اوانه همو علامتن کو احمد خانی باش زانه بو
ادی دا بریا دنگ بیجان دناف گل ده باش زانه بو نسر او دستانن کو نافدار وک لیلو مجنون یوسف و زلیخا طاهر و زرها لی سدی ست بپاتنتا کردی لسر مموزینه هلبجات دویا دجی بمن هلوسه که پر yani helbest tu sekne kepir bizanebuni heye ve hişmendi heye. Li ser çîrokên cizîrê îca ew çîrok dibe ku bi rastî jî çîroka wan her du gor nabe û ev destana memê alan be jî. Em zanin destana memê alan bi awayekî devkî di nav dengbêjên Kurda da her hewye. Heta roja îro jî hinek kes bi awayekî helbestkî ew ê destanê dixwînin. Ji xwe Roger Lescott ew ê kom kirbûn. Ew cuda ye memuzîn xwendinekî nû ye. û îca qenaeta min di peywendiya wî bi her dwara jî heye. Ahmedê Xanî bi xwe her wekî zanim ev yek aniyê ziman di ciyekî memuzînê de dibêje ku şerha gemê dil dikim fesane zînî û memê dikim bahane. Yani wî bi xwe zaten ev tiş aniyê ziman heta di destpêka girîzgeha memuzînê de jî dibe hindek ji efsaneyê botan hindek di bahaneyê di bohtan. Yani min hinek ji efsaneyê bohtan godarî kir hinek jî min bi xwe serzêde kir. Yani sedî set diyar dike ku îlhama xwe ji memê alana folklorî girtiye. Hûn zanin yani ser vê yekê Celadet Bedirxan jî çi di hewarê de çi di ronahiyê de aynî tişt aniyê ziman çawa yani bi qenaata min yan jî tiştê xuya dike ev e ku Ahmedê Xanî hinek paqijî kiriye hinek tiştên dervê dînî dervên İslamî jê derxistine. Yani ew memê alana arkayîk memê alana em karin bêjim belkî paganîst xistiye dirûvê ayînê İslamî. Li herêmên cuda yên Kurdistanê jî destana memê alan bi dengê dengbêja Nemir Eyşe Şanê hatiye naskirin. Wê li gel Cemîlê Horo bi awaza xwe ya nazik rih û can daye memê alan û zîna zêdan. û ev kilama dilsoj bi saya pîlaqa wan niha jî li berguhê me ye. û mem û zîna Ehmedê Xanî berhema tekane û bi qîmet ku bi sedan sale di nav Kurdan de dibe sebebê nîqaş û guftûgoyên edebî û siyasî. Xaniyê Nemir li ser destana memê alan çi nivîsî, çima çîroka evîndariya mem û zînê ji bo şerha dilê xwe kir behane. Em ê di beşeke din de dîsa li Cizîrê lê vê carê di nav beytên Mesnewiya Xanî de bidin dû evîna Sitî û Tajdîn û mem û zînê. Be